Abukela bakhona emakhaya uphinde futhi ukhona namhlanje umthandazo Dlamini uhlala ePitritief eMpumalanga. Abukela bakhona emakhaya ngicela ukuthi uNkulunkulu anisindise aniphilise anivikele. uNkulunkulu abe kunye nani. Ngicela ukuthi since sicela ukukhulekisana kukhona abantu abaningi abaphumelelayo. Ngicela ni-comment, ni-subscribe futhi akhulutshele nabanye ukuze ngikwazi nami sinye phambili nempilo. Siyadingana singabantu. Abukela bakhona emakhaya namhlanje ngiphethe ikhombo la yilo leli. Amanzi lanka isicitho kokhipha isicitho lokho ukwenhlanhla lokho uclean igazi imbiza wesimamo wesilisa bese kuba nentambo phakathi intambo esebenza kakhulu bese kuba ini nesigezo sesincane le nsebenzo yami le iwu600 rand kukunye ku100 rand izakusiza kakhulu mbolo khona khona uma uthiwa ukude kangakanani lapha nje kukhona ngimpalele ekumele ngimposele ihambe iye kuyo insebenzo le uyafutha uyageza inamanzi amanzi wempophomo newedama ahlanganisiwe ngase ngiyakhulekela ngalamandla yapho uNkulunkulu ayombulo khona ekhaya ngakusiza. Ubula bakhona emakhaya siyafisa uba neimoto ezinhle zemoto zakanokusho siyafisa kwakhe imizi emihle siyafisa futhi ukushada siyafisa futhi nokulobola. Ubula bakhona emakhaya ngicela singalahle amasiko la ngiphethe amakhandlela amabili emhlophe amabili iliwana sekhaya mama iliwana sekhaya kithi. Ngicela ngicela njalo ukuthi ngicela bangibheke bangikhanyisele lapho ngenze khona amaphutha babe lokungithathelela. uNkulunkulu bekungeke adale ukuthi kube nabathandazi kube nezinyanga kube nezangoma kube nabafundisi uma lento leyo bezingekho isidingo salokho. Lokuganga sekukhona ukuthi sidle imali zabantu sidlale ngabantu kwenziwa yithina ngithanda izinto uNkulunkulu akasithumanga lokho. Babukela bakhona emakhaya ngisathi uNkulunkulu nami ngaba khona abaningi linyothi nangifa ife sengibasizile kakhulu emhlabeni njengoba ngingena phela i-challenge njengamanje njengoba manje ulala wena manje ngizokukhulekela ekhanda elikuphethe ubuhlungu amehlo imali awuyiboni umsebenzi awutholi mbulo khona ekhaya ngesiphiwo mina engasiphiwa ubani uNkulunkulu ukuthi ngisize wena mbulo khona ekhaya nawe lesiphosa khona naso lesidingo ukuthi mina ngisihlambulule mina ngakuhlambulula ukwazi ukuphila mbulo khona ekhaya bawufuna ukuthwasa hamba izangomeni yothwasa mina angithwasisi ngofuna ukuthwala hamba ithwala mina angithwalisi but amandla enginawo enza yonke into oyifuna ufuna ukuba rich ufuna ukuphumela empilweni yakho ufuna ukuba kahle. Ngicela ngiyangibona step by step lo uNkulunkulu nje uyangihlanyisa kancane kancane angeke ngikwazi ukuthi mangivela phambi kwenu ngivele ngihamba ngayo imoto ezanokusho umuntu ezabo 1 million umuntu ezabo 5 million okumqoka nifuna usizo anidingi imoto zami anidingi umuzi wami or anidingi ukuthi nginemali engakanani but enidinga konibona bakhona emakhaya nidinga ini nidinga ulwazi nidinga umkhuleko nidinga impumelelo. So angisho ukuthi laba beza lokho kukabi cha mina kule bakhona emakhaya yebo ngiseze lutho but noma senginawo ngifisa ukuthi ngakubeka ngigodle ngikubeke kube ngokwami hayi ukuthi bese nginemali ngiveze phambi kwena amamillion veze imoto zakanokusho cha zibone nje ukuthi umuntu unesiphiwo futhi uyaphumelela phambili not ukuthi bese nganigabsela because lento lenginazo ngiyithole ngani niyabona. So akule bakhona emakhaya masihambeni kuphi eqinisweni insebenzo kaDlamini MTHANDAZI iwu600 so which means maybe ufuna ukuhlukana mhlawumbe nemali engaphezulu mhlawumbe ngaba u200 more maybe 800 mabom because bese kune transport ungikwazi ukuthi ngiphathise lento zakhoma ziza kuwe mbukelo khona ekhaya noma thiwa ukuphi nendawo ngikwazi ngiphathisele insebenzo zala ekhaya ithini 600 insebenzo zala ekhaya uyithola kimi ungathatha imali uyifake emabheki uyifake kuphi imali ungakhulumi nami no ngoba abanye abantu bese bayacola njengoba ngisho ukuthi le WhatsApp le YouTube sengiyekele le BDR sengiyekele bhala ukuthi MTHANDAZI Dlamini abule bakhona emakhaya ngizonisiza mina ngizonini ngami futhi ngizosizakala yethembani ngizophumelela mina ngisabambele lo zawona kudala lo grade 1 ngiyaphumelelisa futhi ngiyakhuleka amandla amekhuleka azawuphumelisa wena yonke into enyenzayo ngifisa ukuthi ngaba nemkhuleko phakathi abantu ngebakuthande bonke ayona imali kukhona abasho kubi kukhona abakusho kuhle uNkulunkulu phakathi mongcwele Jehova namandla uNkulunkulu phakathi egabeni leJesu Kristu Jehova namandla mkhulu esabeka uNkulunkulu ongcwele ngiyakhulekela babule bakhona emakhaya ngathi basizakala Jehova namandla kukhanya konke egameni lakho phakathi haleluya. Ngeke nginivayele ngaphandle Swaziland UK America Botswana Zimbabwe Maputo South Africa amazwe ngamazi amaningi ngeke ngikwazi ukwabala onke but nje ke ngicela nganivayele ngaphandle umprofeti wenu uDlamini MTHANDAZI uyanithanda kakhulu uthi masigcilele kuphi emasisweni sibile kuphi esintweni sethu uma ngabe umoya ukhulumile njengamanje ngiyeva ukuthi kukhona ababukela namhlanje abazawujabula ukuthi babukela ini i-channel yami uyasho umoya la kimi ukuthi njengoba ukhuluma kanje
kunombulo khona ekhaya ukhala ngekhanda nembulo khona ekhaya ufisa ngabe uyakubona mthandazo ufuna ukukhuluma nawe ngiyeve egazini ngiyeve emandleni kodwa ke wena ethi nangikhuluma nawe uconnectane nesimo sami sakamoya uzawuphila zwani ngami ngizwa ngawo ukuthi uphilile egama likaJesu uzawuphila ngegama lemadlozi labaphansi sibalala asibakhonzi kodwa ke iBhayibheli singabakhohlwa ngoba balele kuze phakade haleluya Luke 1:37 uNkulunkulu akahlulwa ngilutho mangiphethe umuthi ngiphethe iswasho konke nguphethe uma kungabulali kuphilisa kuphela masichubeze kusebenzise egameni likaJesu phakade haleluya